Ekipa, pozdrav! Evo imam jedan laptop na instalaciji, riječ je o Lenovo IdeaPad Slim 3 modelu od 450 eura, kupljen je u Linksu, relativno tanak, lagan, 1,6 grama, stvarno se čini onako slim, što bi rekli. Dolazi sa Ryzenom 5 7520U, 16 GB DDR5 memorije na 5500 MB transfera i 512 GB SSD-om, NVMe je brzim, znači 3 ćelijska baterija, ništa posebno, dobar laptop za ured, školu, općenito za posao i s obzirom na cijenu nije loše. Jedino što mi se ne sviđa je što se RAM ne može mijenjati, nadograđivati, znači zalemljen je disk i Wi-Fi modul se mogu mijenjati. Nema nešto puno USB-ova, znači ima jedan sa ove, znači ovo je lijeva strana, sa lijeve strane ima jedan veliki USB tipa A, veliki HDMI, USB Type-C za slušalice 3,5 mm i ovo je za punjač. A sa desne strane ima čitač SD kartica pune veličine, znači idealno za fotografe, i USB Type-A još jedan. Čim se otvori pali se, znači može se u BIOS-u to ugasiti. Ima osvjetljenje tipkovnice, to mi je obavezno kod laptopa, znači pozadinsko osvjetljenje tipki. Ekran je 300 nica, nije loš, kao što vidite kut gledanja je dobar. Jedino znači dođe bez Windowsa, pa ću sad, eto prošlo 1-2 godine da nisam, izašli su recimo sad najnoviji Windows 11 23H2, znači s kraja 2023. godine, pa ću vam eto pokazati kako izgleda instalacija. Možda malo se nešto promijenila, ništa značajno, ali evo kad već instaliram da vam pokažem. Znači ja sam već napravio USB stick sa instalacijom, nije problem ga napraviti, imate link ispod videa, znači odete na Microsoftovu stranicu i skinete legitimnu instalaciju, znači prvo aplikaciju koja vam napravi USB stick, skine original Windowse na njega i napravi da se može s njega bootati i instalirati Windowse. Ključ možete kupiti na internetu za neki 2-3 eura, All Key Shop koristim, tam imate cjenike raznih trgovina, potražite Windows 11, ostavit ću vam link i za to. Kupovao sam iz većine tih trgovina i svugdje legitimno, tako da se ne morate bojati da neće ključ raditi, premda, kažem, 2 eura ili 3 nije ni problem. Kažem, nakon toga što ste napravili stick, samo ubodete u USB i resetirate računalo i trebala bi instalacija krenuti. Naravno, prikopčajte ga na napajanje da ne bi se baterija potrošila dok se Windows instaliraju. Evo, kažem, sad ćemo instalirati Windowse. Laptop je ok za posao, školu i tako slično. Za igranje nije nešto. Ovaj Ryzen 5 7520 ima Radeon 610M grafičku, ugrađeno sa samo 2 grafičke jezgre. Ako hoćete igrati, uzmite neki, znači normalno osim gamerskih laptopa, uzmite neki bolji Ryzen koji ima barem 660 ili 680M ili možete već na 700, ali onda možete kupiti i gamerski laptop sa odvojenom Nvidia grafičkom, tako da nije, ali recimo 7530U već ima 7 grafičkih jezgri, znači ovaj 7520 ima samo 2. Evo, stavit ću vam i tu tablicu da vidite sve trenutne i link gdje možete vidjeti Ryzen procesore i kakve grafičke imaju. Evo, sad ćemo se prebaciti na instalaciju Windowsa. Evo ga, znači stick je uboden, Ctrl-Alt-Delete, tipke, resetiramo računalo i sad ćemo vidjeti hoće li bootati sa stika automatski.
hoće, znači ne morate ništa pritiskati F tipke ili nešto, znači odmah ulazi u instalaciju Windowsa, kao što vidite ultra brzo, hrvatski standardno, znači tu birate jezik, oblik vremena i datuma i kakvu tipkovnicu koriste, znači ja ništa ne mijenjam, idem na instaliraj odmah. Znači ključ sad neću unijeti, možete ga poslije unijeti nakon što ga kupite, nikad ne unosim sada jer može nešto ne valjati ovo ono pa ću morati ponovo aktivirati taj ključ ili ga neće ni uspjeti, znači uvijek kliknem nemam ključ proizvoda, nek ga upišem poslije kad sve prođe i sve bude u redu. Windows inače rade i bez ključa, jedino što ne možete nešto u izgledu mijenjati, tipa pozadinu ekrana i veličinu fontova, nemam pojma, niš posebno. Znači možete komotno koristiti bez ključa Windows 11. Evo, znači zabrat ću Windows 11 Pro jer je za njih jeftiniji ključ za kupiti na internetu. Iz razloga što firme kupuju te Windows 11 Pro ključeve i ostaje ih puno viška pa se oni nekako nađu na tržištu i lakše ih je kupiti i jeftinije. Dalje prilagođeno. Evo sad on ima nekakve particije koje su napravljene tvornički, ali to ću ja sve obrisati, izbriši, u redu, izbriši, u redu i izbriši, u redu. I onda ću reći, znači ostavit ću samo jednu particiju i možete napraviti i dvije, znači izaberite novu pa napraviti dvije particije da na jednom budu Windows, na drugom podaci, ali ja svoje podatke backupiram na internet, na cloud storage, tako da mi ne trebaju dvije particije, a imam i prijenosne diskove ako ću neke igre sačuvati ili nešto, tako da ja inače ostavljam samo jednu particiju ili ako imam dva diska, onda imam dva diska, svaki sa jednom particijom. Ali slobodno možete napraviti dvije. Ali evo ja ću sad dalje i to je to. Znači sad ću vam kopirati sa USB stika. USB stick preporučavam SanDiskove, oni se pokazali najbolji. Koliko sam vidio u komentarima, ljudi imaju problema sa nekakvim jeftinim USB stickovima, neće da se instalira, pa probaj neki drugi i onda im prođe. Tako ako vam nešto ne ide sa USB sticka, probajte neki drugi USB stick. Ja neću ubrzavati video, čisto da vam pokažem koliko je brza instalacija Windowsa na današnje moderne SSD diskove, znači to je puno brže nego nekad davno dok su bili mehanički magnetski diskovi. Možete komotno premotati ako normalno ne morate gledati ovo, ali čisto da vidite koliko to ukupno minuta traje da se Windows 11 23H2 instaliraju. Evo ga, ovo možete pričekati, sam će se restirati, ali možete kliknuti i odmah ponovno pokreni. U ovom trenutku izvadite USB stick, znači on više ne treba da se ne bi butalo ponovo s njega. Znači sad se Windows već dižu sa hard diska, sa SSD-a.
Evo, sad će Windows pitati još par pitanja glede instalacije. Znači, ne možete pogriješiti ovdje šta god odaberete, ali znači, u Hrvatskoj se nalazimo. Znači, još jednom pita za tipkovnicu. Ne želim dodati drugi raspored, a koriste dvije različite tipkovnice. Povezat ću naš sa Wi-Fi-em. Dalje. Naziv možete dati laptopu, ali ne morate, za sad preskoči. Uvijek možete poslije promijeniti ime računala, ako baš želite. To je bitno ako ga vidite na mreži pa da ima, znači, postavljeno za osobnu upotrebu. Ne želim se. Sad, ovo traže da se prijavite na Microsoftov račun. Ja to ne volim, ali oni sad to više ne daju. Može se na razne načine to preskočiti, ali evo, ovo mi je najlakši. Znači, kliknete na prijava i prijavite se sa a@a.com email adresom, ne zarez, već točka. Kliknete dalje i upišete za lozinku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znači, ovako lozinku upišemo. Kažemo prijava i prijava će javiti grešku, namjerno, dalje. I kažem, tu sad možete preskočiti, znači više ne treba internetski račun nekako, već imate lokalni račun i upišete, znači, ime korisnika. Ja ću napisati prezime čovjeka. Dalje. Lozinku neću unijeti. Može lokacija, ne koriste aplikacije. Pronađi moj uređaj, ne treba, s obzirom da laptop nije tablet ili mobitel. Vamo izaberem, potrebno je samo što sve laptop šalje Microsoftu, ne treba rukopis i tipkanje da uči. Može da koriste dijagnostičke podatke, prihvati. Neka koriste oglase, jer dosta besplatnih aplikacija imaju oglase da bi bile besplatne, pa to morate omogućiti. Evo, sad pričekamo, neće nas, ja mislim, više ništa pitati. Nakon ovoga to je to, sad će se Windowsi upaliti.
I evo ga, znači za nešto oko 15 minuta imamo Windows instalirane, kažem i to na budžet laptopu jeftinom od 450 eura, sad zamislite na nekim bržim i luksuznijim laptopima to će biti još brže. Kažem, stvarno su današnja računala su puno brža nego prije. Evo, znači što sad trebate napraviti je otići u postavke i napraviti Windows Update da skine sve što treba, znači provjerite ima li ažuriranja i tu će Windows iskinuti sve potrebne drajvere, bar se tako nadam. Obično bude tako, premda evo i sad kad uđemo desna tipka dole na Windows tipku, upravitelj uređaja, da vidimo je li ima što da nije instalirano, znači ima i neka dva koje će on sada, vidite šta sve preuzima, to će Windows sad sve riješiti. A ako ne riješe, upišete serijski broj računala u podršku, znači u ovom slučaju Lenovo podršku, pa tamo imate drajvere za sve, skinete ih sve, ne morate znati šta vam treba, skinete sve i sve instalirate i dobro. Malo će potrajati, ali može se. Evo, sad će to ažurirati, znači internet već radi. Evo, Edge je sasvim dobar, naravno možete instalirati Chrome ili Firefox, što već volite koristiti. Ja koristim Edge i na mobitelu i na računalu, jer mi je sasvim dovoljno dobar i imam Fold savitljivi mobitel i Edge mi sasvim dobro prepoznaje kad je otvoren, kad je zatvoren, pa prikazuje sučelje shodno tome. Evo sad, znači, odete na All Key Shop i tamo možete kupiti ključ, znači za allkeyshop.com, potražite Windows 11 Pro, nešto se resetira se mreža, samo malo osvježit ćemo, instalirala se Wi-Fi kartica. Evo, Windows 11 Pro, kao što vidite, cijena kreće od 1,85 eura, bude to nešto malo skuplje kad dodaju neke svoje, ali eto, oko 2 do 3 eura, znači kupite ključ i upišete ga u postavkama pod sustav, ja mislim o sustavu. Ključ proizvoda i aktivacija i tu kažete promijenite, znači promjena ključa proizvoda, promijenite i tu upišete ključ kojeg ste kupili. Kažem, ultra jednostavno, oko 2 eura, trgovine su provjerene, kupovao sam i na Pixelu i na Royal CD i Software Codes i Bitcodes, kažem, kupovao sam na većini ovih trgovina i svugdje to radi i nema problema. Naravno, koristite Revolut ili nešto za plaćanje gdje nemate puno novaca, ako vam ukradu karticu ili nešto, da vam ne mogu uzeti novca. Znači, Revolut ima jednokratnu karticu, ja većinom s njom sve plaćam. Imate video na mom kanalu o Revolutu i to jednokratnoj kartici, super. I evo, znači, kad se to sve preuzme i instalira, to je to. Znači, ne znam, ako vam treba Office, sva djeca što idu još u školu i akademski građani imaju pravo na besplatni Office, možete ga instalirati, odete na Office 365 za škole i tamo se prijavite sa škole HR računom vašeg djeteta i možete preuzeti i instalirati Office. Kažem, a možete ga i kupiti, znači Windows su već instalirali sve ovdje što treba, tako da ja sad neću ništa preuzimati sa stranice proizvođača, ali evo, kao što rekoh, stvarno brzo i možete to sami napraviti. Naravno, treba vam drugo računalo da možete napraviti USB stick, znači skinete sa Microsoftove stranice alat za kreiranje USB sticka, next, finish i on napravi stick
samo eto, treba vam drugo računalo. I evo, to je to. Ako imate kakvih pitanja, pitajte ispod ovog videa. Zapratite me na YouTube-u, pretplatite se da kliknite na zvonce da dobijete obavijesti o novim videima ako vas zanimaju. Na blogu BS Wireless HR možete se pretplatiti na newsletter da dobijete obavijesti o novim člancima, akcijama i tako slično, a možete me i na Facebooku zapratiti BS Wireless. Evo, to je to. Lijep pozdrav!